الله وبركاته. بقرب دين نجا ولنو دشاتي. فينيس بقى نجا نؤيدني. وفو تكلم ربنا روح قبومه. وفو شيطانات استي وفو حاسدات استي وندور ربنا روح قبو. كراتي تنيرو وند تكرمن تبقى جاي في ربنا وعبدو. وفو مجرد وندور ربنا روح خاصو. ركوع قلبي غيثا نجير توس ربنا روح باسو. ركوع مهوندا وربنا روح فجيسو. وروا ربي ملء وان شيطانا هرب ربنا نقولني. كراتي تنيا غيثا كراتي برمس إخلاص ربنا وعبدوني. إيشرت أبني سورة الفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. سورة الفتح سورة فتحي دا سورة انجفنو جامتي بكمتي اسين سورة مدينة آتيجان يرو إرجمان عليه الصلاة والسلام سولي هديبيا دا أرارا يقينيسي والتهي هديبيا وقا جهفا جرى كافر توتا جرى مشرك توتا مكاتي وجين إرجمان عليه الصلاة والسلام قد san keessatti isin tumbuute saniifuu ergama makkarraa gara madiinaa godaanee waggaa 6 taa'ee buute jechuudha. suuraa madiinaadhaatii jenna. bismillahir rahmanir rahim jenneeti qaraana. inna fatahnaa laka jechuun nuti siif murteessine yaa ergamaa jedhabbiin ergamaa isaatti dubbatee jechuudha. inna jechi jookun naa damiiru lilmutakallimil mu'azzimi nafsahu if guddisuuf rabbiin jeemalee if heddummeessuudhaa mitiya. inna nuti fatahnaa laka jechuun siif murteessine fatahan mubiinan jechuun injifannoo mul'attuu taati jechuudha. fatihii hoggaaniifi jenne injifannoo jechuudha. biyyoota adda addaa rabbiin dhuunfaa isaanii jala galchuu sanii amma yeroo tana duuba sulii Hudaybiyaati araara jenne guyyaan kun guyyaa tiriitii eegatee rabbiin duuba maaliif fatahan mubiinan jaa injifannoo tamtu jira guyyaa san jennaan injifannoo fuula dura dhuftuuf isiin tun jala bultii yookiinis furtuu taate jechuudha. bakka tana keessatti waan guddootu hojjetamee jiran yeroo ergamaan alayhi salaatu wassalaam jara mushriktootaatii wajjin waltahee yookiin araara san uumu araara san keessatti muslimtoonni if qabanii jechuudha. waan lubbuun isaanii fudhanne ergamaan jennaan hayani taati jaanii fudhatan. ergamaan isa alayhi salaatu wassalaam hanqa maqaa isaa ergamaadha jechuu jarri didu takkallee humaa arra waan feetan jettaniis bismillahir rahmanir rahim jaanii waraqaa barreessinaan arrahmanir rahim waan taate nuti hin beeynu jaanii kanuma jarri didu anarraan tana woomattiin ka'abaan kabajamtuu qofaan hojjedha jaanii ergamaan alayhi salaatu wassalaam sababaa san irratti tiriitii waraqaa yookiin xalaayaa jidduu isaaniitti barreessan jechuudha. garuu waggaa san keessa isaaniif mijjooytee umraa dhufaniif san hin goone ergamaan faani karaa deebi'an waggaatti aanu umratul qadaa ijaanii deebi'anii umraa godhan jechuu waggaatti aanu waggaa san keessa jari jalaa didee jechuudha. amma fataha mubiinan injifannoo mul'ataa ta'e injifannoo guddaa jechuun kami duuba yoo jenne fatiin asii kun fatii makkaatii mitii jedhe Abdullah ibn Mas'ud. naam dhugaadha fatiin makkaatis fatuma garuu immoo fatiin nuti beeynu injifannoo nuti beeynu tiriitii guyyaa sanii jechuudha. achi keessatti lubbuu namoota meeqantamii lubbuu muslimtoota baay'ee muumintoota baay'ee baraaruudhaatiitu jira jedhan. akkasuma ammaatis obsa muslimtoota barsiisuudhaatiitu bakka san keessa jira waan ta'eef injifannoon sun akka silaa jarri kaafirtoota barbaade hin taaneeti guyyaa san jarri kaafirtoota akka wallolanii jara muslimtoota san fixan barbaadanii wanni isaan barbaadan sun bakkaran ollee fi injifannoo guddaa jedhamte injifannoon nu bira beekamtu sulii Hudaybiyaati je Abdullah ibn Mas'ud dhuga warri immoo fatii asii sana fatii makkaa jees jira. kun immoo isummaan tunuu kafurtuudhaati sulii Hudaybiyaa sun araara san booda bakka ergamaan alayhi salaatu wassalaam biyyoota baay'ee cabsu seenanii fatii makkaatichi booda dhufte
khaybarilleen kana booda biyyoota adda addaa cabsuun kana booda waan dhufteef fatahan mubiinan jechuun injifannoo dirree bahaa ta'e injifannoo mul'ataa ta'e si murteessinee je'een jechuu rabbiin liyaghfira laka Allahu jechuun rabbiin akkasiif araaramuuf kana godhe maa taqaddama jechuun waan dabree fi min zambika dilii teetirraa kan madura dabartee fi wamaa taakhara jechuun waan booda aanillee dilii kuttee fi taganaa dhuftullee kadhiifama sii godhuu fi rabbiin isuma tanaa injifannoo tana sii murteesseeya jaarra majruur liyaghfira juu kana eeysatti hararraafnu innamaa fa'ala dhaalika jechuudha yaani innamaa fatahnaa laka wanni siif murteessineef waan kana liyaghfiraadha ergamummaanuu guyyaa kana baay'ee cinqamanii muslimtoonnis baay'ee cinqamanii amma rabbiin sababaa sanitti fitinaa dhuftota ka keessa maaluma fida jechuudha furmaatuma guddaa tokko rabbiin fida amma rabbiin dilii ta'e takuttee fi taganaa dhuftu hundaa'u akka dhiifama sii godhuu fi hujii ilma namaa ta'e hujii khayrii irratti hadiya sayya keessatti dhuftee inuman beeytu jee ibnu kasiir tanii dilii amma dura dabartee fi ka fuuldura ganaa dhuftullee dhiifama sii tahaa wanni itti jaame takka inumaahuu hujii khayrii takka keessatti dubbatamte inumaa hin jirtu tuni ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam qofaa fi jaan diliin amma dura dabartee fi ta fuula dura dhuftu hundi dhiifamuun jechuudha hujii feete hojjettee hujummaan diliin madura dabartee fi taganaa fuula dura dhuftu hunda umrii ta'e keessa dilii badii arkamtu hunda dhiifama sii gootu inuman jirtu tuni khasiyatu rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam ergamaa rabbii qofaa fiyya ayyee wayutimma jechuun akka guutuu fi rabbiin ni'matahu godhiisaa akka guutuu fi alayka jechuun sirratti akka guutuuf waan kana see murteeyse wayaadiyaka jechuun akka si qaceelchuu fi siraaxan mustaqiiman karaa sirrii ta'e karaa qajeelaa ta'e san akka si qaceelchuuf rabbiin injifannoo tana si murteeyse jeeni jechuu eeysa jala deemu jira fiiliin kun hundinuu liyaghfira yaghfiraa san jala deemu jira hundinuu fatii qabalaat gara dhumaatiin nasbaa qaba maal je wayutimma je sila fiilii mudaari'aa mansuub goone alamaan sifata zaahira ta'e yaghfiraa irratti axxafu jira sanii wajji wal qabsiise deemu jira وينصرك الله جتون ربنا كسي تمسو في نصرا عزيزا جتون تمسك ما أكسي تمسو جتش أي ربي وان كان سي مرتي سي إنما بكتنا خيس وان قدو جرا جتشودا هو ربين الذي أنزل جتون سبوسه السكينة جتون تزقبي سبوسه في قلوب المؤمنين جتون قلبي مؤمن توتا خيستي تزقبي سكينة وغانبيا الطمأنينة جان ذكي قلبي ثاني خيس ربين كايو ثاني جتشودا هو يجون ربنا الذي أنزل إسبوسه السكينة جتون تزقبي إسبوسه في قلوب المؤمنين قلبي مؤمن توتا خيست خبوسه ليزدادوا أكيدا أتنيف جتشا إيمانا جتشون إيمانا قبارا أكيدا أتنيف مع إيمانهم إيمانا دران قبني وجية إيمانا ثاني خدران جلاك قبني وجين إيمانا قدا كدبلتنيف injifannoo tana isaanii murteessuu keessa waan guddaa jira sulee Hudaybiyaa keessatti jechuudha namni waa keessa agartee muka muranilleen guyyaa san fudhateetu akkasuma calje Umar ibn Khattab hanqa deeme jechuudha ergama alayhi salatu wassalaami nutiin kun haqarra jiraanne jirru kun baaxilirra jiru duubaree maaliif nuti gadhaantummaa tana fudhanna jee hanqalolee ergama bira dhaqee jechuudha ergama duubaree isin abjuu teessaniin amma dura abjuudhaan gartanii makka seenuuf teessan xawaafuuf teessan ka'abaadhaan naanna'uuf teessan nuun hin jenne amma duuba hoggaanii fitiriitii kana uummanni abjuun teessan sun lafatti hafuun deemtu jennaan aboo ambara kana seentaayin siin jedhaniin ergamaa alayhi salaatu wassalaami asiis ergamaa wajjin hanqa falme abbaa bakrii bira dhaqee falmeen maasiisi deebisaan ergamaan godhanii fi deebisaan abbaan bakrii godhe takkuma taate jechuudha baranaa miti waggaatti aanu insha Allah ni seenuun keenya naftu tajettuun akkasit deebi'an akka namni hundinuu tasgabbiin qalbii isaa keessa buutee waan ergamaan jee takka ni fudhatan ta'uu dirree baatee tanuma isaaniin ta'in tana fudhatanii bakka lubbuu isaanii injifatanii waan deebi'aniif liyazdaaduu jee ilaalama rabbiin liyazdaaduu ka isaan dabalataniif iimaanan jechuun iimaana akka idaataniif maa iimaaniin jechuun iimaana isaanii kaduraan jalaa qabanii wajjiin
خبراك إذا أتني في يجودا ولله رب ما في جنود السماوات والأرض وراني سمي تربني في دجي خيتجرو هندنو خربي تيجور ورانا باجي كبربيني سنيفو ورانا ساسنين إساني وجيجر ربيني وكان الله ربي انت عليما حكيما بيخا أغيسته يجودا بيكم ساتين أغمما ساتين قياسا أكا كعبادة أنينا نوان إسانين قوني أكا توافنين قوني وان قدا كيتجر بكتنا خيس إجتينو تنبيني تنم ربين قفت بيخو جرا ليدخل يجون كان قوف ربين المؤمنين يجو مؤمن توتا ديراتي في والمؤمنات يجو مؤمن توتا دبرتوتا جنات يجون أولو كان قوف هي جنة تجريات من تحتها جلسيدا على نهار يجو لقين جنة كان جلسيد آيات سن أكنا قوف ربي وان كان مرتي تجمع لقما مؤمن توني وربين جيني فدتن وان إرجمان عليه الصلاة والسلام جيني فدتن kana taanaan ajaja rabbii godhan ajaja ergamaatis godhan taanaan jannata seenuun isaanii ifatti ta'uu garsiisuufi khaalidiina fi achi keessa katattaan haala ta'anii yeroo hunda wayukaffiru anhum jechuun rabbiin akka isaanirraa harcaasuufi je sayyi'aatihim jechuun hamtuu isaanii hunda akka isaanirraa haquufi jechuudha takfiir hoggaaniif jenne irraa buusuu jechuu fattaruu jechuu hamtuu isaan qaban san akkarraa harcaasuuf jecha rabbiin fatuma makkaa sana fatii guyyaa sanii sanfide jechuudha suliin deebi'aa dhufuun waan guddaa qabdi seenaa guddaa qabdi jechuudha wakaana jechuun ta'e dhaalika wanni kun inda Allahi rabbi biratti fawzan aziimaa milkii guddaa ta'e jechuudha milkii sana geessuun jirtu jannata bareedaa san harkattee ooyiruu bareedduu san keessa jiraachuun milkiin sana geessu inumaa hin jiru ويعذب المنافقين أما لا ربين فاتي فوالني قد إيه فوالا مجيشو مؤمن توني يوتي ملكاو منافق توني مو اتيني درنو سلطة يجو دا ويعذب يجو نكتاتو في المنافقين منافق توتا ديراتي في والمنافقات منافق توتا دبرتوتاتي أكتاتو في والمشركين مشرك توتا ديراتي في والمشركات يجو مشرك توتا دبرتوتاتي akka qixaaxuuf jecha rabbii wanta murteeyse الظانين بالله jechuun warra rabbitti yaadu san dhanna saw'i yaaddoo fokkataa ta'e jechuudha yaaddoon isaan rabbiif qaban ilaalchi isaan gara rabbiitii qaban ilaalcha fokkataadha jechuu baqa maali rabbiin muslimtoota cinaan dhaabbatu diin islaam kana lafarraa dhabamsiisuu ta'a waan jiru takkaatu rabbiin mu'mintootaaf hin tumsu muslimtootaaf hin tumsu waan jiru keessa jira jechuudha awwaanni billahi san jechuudha diin kana gana rabbiin lafarraa dhabamsiisee fedhinnaa lubbuu teenyaa jala deemuu teenya waan jiruutu ilaalcha isaanii keessa jira je saniifuu rabbiin amma awwaanni billahi wara rabbitti yaadan eenyu jarri sun mushriktotaas ta'ee munaafiqtootaas jara lachuutu awwaanni numa wasafe rabbiini wanna saw jechuun yaaddoo fokkataa yaaddoon isaan qaban ilaalchi isaanii ilaalcha hamaadha عليهم جيشون إسانو مرتي هاديبتو دائرة الصوء جيشون مرسان هم توراتان إسان إيغنسون جيشون دائرة جيشون مرسايتي تانا جيشون أما إسان إنيو رتي إيغا جيران قفاتي مسلم توتاتي إيغا جيراني أمانتي دير إسلامي لفرات أبا ما جيشو يادو جيراني مرسان إسان مسلم توتاتي إيغنسون إسان رتي حنان نويتو جي أبارت هم تون إسان مسلم توتاتي كلالنسون إسان رتي هاديبتو جي مربين عليهم جملة نما خبرية لفظا إنشائية معنى جن لفظ يقال له خبر ما هم يجتودا عليهم جتون إسان رتتاتودا سلالة لما دائرة الصوء جتون مرسان يوخي فرقان هم توداتن إسان إيغلسون إسان رتتاتو سنقفهم أدون تي ربين كيس إسان أبارو جرا عليهم جتون إسان رتتاتو دائرة الصوء جتون مرسان امتودا فرقان امتوتا نساء مسلم توتي ايغنسو نساني دتي عديبتو وغضب الله عليهم جتو ربي نساني تدلني تنمي خبرية قونو ربي نساني تدلني ولعنهم إسان فقيسي رحمة سارة جتوما إسان أباري لعني وقاني في جنة فقيسو جتو دا أبعدهم الرحمته رحمة سارة ربي نسان فقيسي وأعد لهم جتو ربي نساني قبقيسي جهنم جيشوني بيد جهنم ثاني قبيسه
وساءت جتشو وهماتي مصيرا بكت ديما توف إبدي جانم سن وين مهمتو جمّا سنيفما إكسكلاميشن ماركي بكتنا جريتشو دا مال راجي غرسي سوانقوني همين بكتني ربي نوغادو بتو وساءت جتشو وهماتي مصيرا جتشون بكا إسان بودا itti deeman boota isaan dhaqansan ta'uudhaaf waynumaamtuudha ibiddi jahannam suni walillaahi rabbumaa fi junuudu samaawaati wal ardi waraanni samii torbanii fi dachiitis kanuma rabbiiti waraana saasan oduma qabuutu rabbiin muslimtootaan lolaa jee dhuguma ni qabaa baramma rabbiin amma kaafirtoota cabsuudhaaf waan takka wooma xiqqoo takkaan cabsuu dandeemma bookeetti gadhiisee tanaan bubbeetti gadhiisee saniin qilleensa adda addaatti gadhiisee saniin bokkaatti gadhiisee saniin fixuu danda'a jechuudha garuu immoo muslimtoonni as keessa haa hojjetanii jechuuf rabbiin lola karaa godhe walillaahi rabbumaa fi junuudu samaawaati wal ardi waraanni samii torbanii fi dachee keessa jiru hundinuu ka rabbiiti wakaan allahu rabbiin ta'e aziizan jechuun injifataa hakiiman jechuun ogeeysa taheya injifachuus danda'a ogeeysa ogummaa isaatiin muslimtootaan lolaa je'anii isaan qofarratti hin dhiifne bakka maasii muslimtoonni rakkatanii isa kadhatanitti waraana isaasan itti bobbaasa rabbiyya inna arsalnaaka jechuun nuti see erganne yaa ergama shaahidan jechuun ragaa haala taateen eenyurratti alal khalqi jechuudha uumaa rabbii tana hundarrattuu raga makluuqa guyyaa qiyaamaa dhufu namoota dirree qiyaamaa dhufan hundarrattuu ragaadha mubashiran jechuun muumintoota gammachiisa haala taateen jannataan wanadhiiraa jechuun dinniina yookiinis sodaachisa haala taateen kaafirtoota azaabaa litu'minuu fidemmaasiisi litu'minuu jechuun akka amantaniif ergine jechuudha arsalnaa ka jedhee duraan dubbate si ergine je maaliif dhiiruu ergi rabbiin wainnamaa arsalnaahu jechuun wanni ergamaa san ergineef litu'minuu billaahi akka isin rabbitti amantaniif jaarraa majruuriin litu'minuu kun arsalnaa sanirra jechuudha إلا سببين إرجان قدامه لتؤمنوا بالله يا كربيت أمنتنيف ورسوله جتون إرجما ربيت تكا أمنتنيف وتعذروه جتون أي تعظموه أكا ربي قد دفتنيف ميدا ميرا خنا يوكنا تأوفني أما لا لفظين الله دبتمته أكا سمماتيس رسولين دبتمه دمير لكم أي تدبوك أبها خجورتي مفسرتونين عصوان وتعذروه جيشون أكا ربي قدفتني في سن ربي تيوجي بسنما وتوقروه جيشون أكا إسا خبجني في أما تعذير جيشون مالي تعظيمه لتعظموه جيشون أكا إسا قدفتني في جنة جيشون وتوقروه احترامه جن إسا خبجو جيشون وتسبحوه جيشون أكا ربي قل قل ليستني في كنمو تسبحوه دميري تسبحوه الرجل إرقام الديبون توينما wanni feete balaan feete yoo buute ergamatti hin deebu maaliif ergamaan tasbihan godhamu saniifuu duubaree bakka tana keessatti watu'azziruuhu ergama deebisuun ni ta'a jaan damiirri aqraba mazkuuritti deebi'aa yoo wanni dhoorku jiraachuu baate wanni lama yoo dubbatamte jechuudha bakki damiirritti deebi'u lama yoo dubbatamte fironaawaniin bakki itti deebisu lama yoo dubbatarra dhihootti deebi'a jennee watu'azziruuhu jechuun akka ergamaa guddiftaniif وتوقروه جيشون أكا إسا خبجنيف وتسبحوه نمو إنو من تهو أدلا برار روان بينوف تصبيني ربي قفاف جيشودا وتسبحوه جيشون أكا ربي قل كل ليشتنيف بك أوري إرقام الديبس اللين قتصبحوه إنو من تهو جان يربي الديبس تغاينو وان تكا سيهون دبدو بكرة وأصيلا جيشون غنموتي في قلقلو أكا ربي قل كل ليشتنيف bukuraan hoggaanii fi jenne imma ganama hoggaanii fi jenne halkan sa'a jaarraa kaafnee hanqa guyyaan achi kutee sa'a jaha ga'utti ijaan bukuraa jechuun asiilli immoo guyyaa sa'a jaarraa kaafnee hanqa halkan achi kutee sa'a jaha ga'utti kana jechuun maal jechuu yeroo jirtan hunda akka isin rabbi qulqulleessitaniif jechuma yoo amma AM fi PM ka jennu sanii abaduu ishiini yeroo hunda akka rabbi qulqulleessaniif إن الذين يبايعونك يجو ورّي أهديث قدن ورّي واداسي سينا سويا إرقماجي إنما يبايعون الله إثار رب ما أهدي قدن جي أهدين تن تقويا خميت ديرو
وادان كن وادا قويا خميتي أي قويا صلحي وديبياتي جان كوني تماتيس بيعة الرضوان جامتي تبيكمتو أهدي جاللا جيتشودا أهدي جاللا جامتي تبيكمتو صلحي وديبياتي قويا وديبيا ergamtoota ergamaadha wajjin alayhi salatu wassalaami jarri saabota nama 14 dhufe jechuudha kumaa fi 400 lakkoofsisaanii umraa godhuu dhufan malee waa takka waan biraa godhuu hin dhufne yeroo isaan as dhufan amma ergamaan alayhi salatu wassalaami jara qureeshiidhatti Usmaan erge jechuudha. Usmaan ibn Affaan qureeshii birattis baay'ee kabajamaa waan ta'eef erge akka hayyamanuu gaafatu seenuu keessatti maaliif jennaan furtuu Kaabaa hunda isaanii harkaa qaba biyyaas isaanii harkaa qaba isaan lamaan jidduu xilaatummaa jira saniifuu hayyamni gaafatamee akka seenamuuf jecha erginaan Usmaan ture jechuuti. Usmaan turraan qureeshiin Usmaan ajjeeftee wani jiru takka khabarri informationni dhugaan ta'in tokko dhufe sababa sanatti yookaan Usmaan ajjeesu taate humaani dhumnaa irratti koota addi waan jiru ergamaan alayhi salaatu wassalaami jararraa addii qabe jechuudha. بيعة الرضوان بأمدوا بأهدين سن أهدي جاللا أهدي أبسا أهدي دعاتي جامتي بكمتي سنجي رمو أهدي جاللا جنة ومقاسودة ما اللي جرقون إيجا إرجما أهدي قدانيتي وماف ديمن وما يولو اللي خائس إفدو من دجانو ندوم نمالينوتي إفدو من ديبن وانجو فرطاني جرانيد أما سنيفو ورقو يا هدي بياسن أهدي سيقودان سوني إنما يبايعون الله يجون رب ما عدي قدن مال الجنان يد الله يجون أرك ربي فوق أيديهم حركة قباني جرت يجورا خنما حركة خينيا ودونتين حركة ربي مال والربين في موقع سن أكسمت ليفنا يجورا خنما حركة خينيا جنة فرجون كمنو حركة إسام مال سني فوق قدرة جنة فسروا يجوما يد الله يجون دنديتي ربي فوق أيديهم دنديتي ثاني ببجر تنجنو ظاهر راون نمي تنجرتو قوني حركة مخلوقاتي وجه ولله لون قبنو حركة إسام مال جنة يسوق أمنا فمن نكث يجون نمني ديجي أديسا فإنما ينكث يجون خاني ديجو على نفسه يجون لب ميتا قفرتي قف يجون نخنو إنما أداة حصر جن أداة حصريتي ومثلا رت أولشو يجورا ومن أوفى يجون نمني قوته بما عهد عليه الله وان الرت ربي أهدي قدسان بعلم ربي سين نمني قوته فسوف يوتيه جن ربي نساخن أجرنا عظيما يجون من دا قدا جن ربي كنا فيها إسان كيسان نمني دي جنجر رقما سيقول لك هي جن سينجتشو تان جيم ربين الرتيمه يرو إسان قلم بودا جرى منافقتوتا خغنا ارغمان جچو تاو فولا درتي ميچ ربين بيسيته سيقول لك يچون غنتي جچو تا ان المخلفون يچو ورهم بفمنسون وري اسني وجن دفين خبيتها فنسون من الاعراب يچون تيفتو ترى اعراب يوغا جن عربوتا يچو متكونما اعرابين تيفتو تا يچو دا الذين يطلبون مساكت الغيث والكلاء وربك بكان اتبوه في بك مرججر ورباب يجمع سواء كانوا من العرب أو من مواليهم جن عربوتا تانو ور عرب مقاجرين الراتانو أعرابهم جنة من الأعراب يجون تيفتو ترى شغلتنا يجوني نشاغلته نهيوسته شغلتنا يجون بيزي نقوته أموالنا كبين خينيا في وأهلنا maatii teenyaatiitu warra keenyaatiitu biizii nu godhe jara kana bakkatti dhiifnu dhabne tanaaf isinii wajjin bahin ijaan fastaghfir lanaa jechuun araarama rabbi nuu gaafadhu balleeysinee jirraa jechuuma isaan waan kana jaaniif qaban malee uzriin isaanii matantunis uzrii dhugaatii miti rabbiin himuufta yaquuluuna ni jaan bi'alsinatihim arrabuma isaaniitiin jaan maa laysa fi quluubin waan qalbii isaanii keeysan jirre qul jiyati yaa ergamaa kiyya فمن يملك لكم جتون ما أنيوتو إسنيف دندية من الله رب را شيئا وان تك إسنيف أركونا مدن دو أنيو جرمي فمن يملك يجو يقدروا أنيو دندية لكم جتون إسنيف أركو أنيو دندية من الله رب را شيئا وان تك إسنيف ما أنيو دندية جمع هنجروا جتو استفامني إنكاري جيدا
tokko ka isinii fuudhuu danda'u hin jiru. In araada bikum jechuun yoo rabbiin isiniin fedhe. Darran jechuun rakkina tokko isinirra fiduu yoo rabbiin fedhe. Oo araada bikum jechuun yoo rabbiin isiniin fedhe. Nafaan jechuun toltuu takka yoo rabbiin isiniin fedhe. Toltuu inni isiniin fedhe san eenyu isinirraa deebisuu danda'e. Hamtuu inni isinirra fiduu fedhe san eenyuutiitu isinirraa deebisuu dandaya. Hin jiru jechuudha. Saniifuu rabbuma sodaadhaa malee hin sodaatinaadha barama dubbiin. Bal kaana Allahu jechuun rabbiin ni tahe. Bimaa ta'amaluuna jechuun waan isin hojjettan khabiira beekaa ta'e idraa balaa dubbiin. Laysa al-amru kamaa za'amtum dubbiin akka isin jettanii miti. Rabbiin waan isin hojjettan hunda keeysa beeka. Khabiir jechuun alladhi ya'lamu bawaaxina al-umuuri kamaa ya'lamu zawaahiraa jedhan. Isa keeysa waa hundaatu akka gubbaa beekutti beeku sani. Ammalaa isa keeysanii fi gubbaa teeysan beekuu jira. Jecha isin jettan kan akka dhugaan ta'in rabbiin ni beeka. Arrabmu keeysan irraa dhufte malee wanni kun keeysaniin dhufnee ni beeka. Maal jedhama rabbiinuu tana bayyansuuf bal zanantum jechuun bari isin yaaduu turtan duraan alla yanqaliba rasuulu ergamaan deebi'uu dhabuu jechuu wal muuminuuna jechuun muumintoonnis deebi'uu dhabuu ilaa ahlihim gara warra isaanii abadan jechuun inuma deebi'uu dhabuu yaaddan yoo asii ka'anii makka dhaqan qureeshiin hin dhiiftu isaan hundachumatti hambifti achumatti murruqii yookiin dhumti isaan qabatti waan jiru takka yaaduu turtanii warri isin shaaqalen jiru qabeenyi keeysan ka isin dhorkees hin jiru ni kijibdanii dhamma wazuyyina dhaalika jechuun akkisun ni miidheeyfame ni bareeffame fi quluubikum qalbii teeysan keeysatti wazanantum jechuun ni yaaddan zanna saw'i jechuun yaaddoo hamaa ilaalcha fokkataa qabdan jechuu isini wakuntum ni taatan qawman buuraa halkaa jechuu ummata halaakamoo gaaga'amoo kara malee kuttan qawman buuraa jechuun ummata badoo jechuu maaltu isaan balleeyse ilaalcha fokkataa waan qabaniif bakka amantiin isaaniitti sirrii miti ilaalchi isaan qabanii sirrii miti wanni hundinuu harkaa badde jechuun halaakamoo buuroo gaaniif jenne nama halaakni yookiin gaaga'amni wanti hamtuun takka isa mudatteen burjan wakuntum ni taatan isin qawman buuraa qawman halkaa jechuun ummata halaakamoo ummata gaaga'amoo badoo taatanii ومن لم يؤمن بالله نمي ربيتنا أمانين ورسوله إرجما ربيتس كان أمانين فإننا أعتدنا نقبيتنا للكافرين يجوا ورنو تكفرين نقبيتنا سعيرا يجون إبدا بالبلتو تاتسان إبدا أبصيفم تو تاتسان قبيتنا ما جواب نسيد أدوم ومن لم يؤمنين أما قني شرو هركتات شرون إفدان ديان بكتان انجرو يجورا ومن لم يؤمن بالله نم ربي في ورسوله إرجما ساتين أمانين أكم تهجت ديرومه يبربانه جتجنا أفاجر الراباسوني زندينيما فإن الله سيعذبه يجو جنا ربين إسكتات وتاء فإن الله يجو ربين سيعذبه يجو فول درا إسنكتات في السعير يجو إبدك أبسي فما تيسن كيست خنك الدرمالي في إيسرت أبنيتي فإن أعتدنا للكافرين سعيرا جئننو ورلوت كافريف إبدسان قبئتني في جروان جئف فإن الله سيعذبه جنيتو ربين قنت دبيرو دوما ديمتو أكنمت تلافا سينتي رابطي مال قدو قبنا ري جوابتي قدو قبنا قنما شرطي نوغاني في دوفي جواب ربادة شرطي إني جانسون إسافان رموتي يرو برنو شيرو هركتها ينسان جواب إني جنسون أمو شيرو إفدندايا خجنساني شيرون إفدندايا بكتنا جيرو ربي نسان كان فولا درا كتاب افتاء جيشورا ولله رب ما فيه ملك السماوات والأرض موتما سمي تربني في دجيدا تنم ربيتي يغفر يجون أرارم لمن يشاء نما فدفني أرارم ويعذب من يشاء يجون نما فدني كتاتا أما خنا وقاتي ملال مي ربين كن إسا نما فلافو توان بيتون جرو مثلا منافق أمة ثانيتي إسا خدبي خجبا أمته عذري خجبا لفخايته خنتها سيجاء ربي الله لما نخجب دني ديما جئين أريني خنو مكنا جيتشم يغفر لمن يشاء يجون نما فدني أرارم ويعذب من يشاء نما فدني كتاتا وكان الله يجو ربي انت غفورا رحيما
namaaf araaramaa rahiimaa jechuun rahmata godhaateeya raamanni isaatis bal'aadha araaramni isaatis bal'aadha abdiin kutatinaa toobadhaa jechuudhamma sayaquulu jechuun ni jaanammaa siisi fuula dura siinattiin asiin warfutamsiitiin jaan maal garsiifti fiiwucharitii garsiifti soofaanis fiiwucharitii garsiifti garuu immoo siinii fi soofaa kamturra fiiwucharitii dheertuu garsiisa yoo jenne lakkoofsi qubeedhaa baay'achuun irrachi fageenya garsiisa jechuudha. Siiniin qubee takka qofa yoo taatu soofaan ammoo siinii fi waawii fi faa waan taateef fiiwucharitii fagoo garsiifti. Kun imma dhi'uma tanatti jechuudha. Sayaquulu jechuun gana jechuu ta'an almukallafuuna jechuun warri hambifaman sun warri fedhinnaan lubbuu isaanii hambifte sun idan xalaqtum hoggaanii fi isin deemtan ila magaanima gara boojuudhaa jechuudha. Boojuu Khaybaraa hoggaa isin Khaybaratti deemtan Khaybara kana deemuun ergamaan alayhi salaatu wassalaam eega asirraa galan booda Khaybaratti deeman dhuga kun ichi booda beekama hoggaa isin gara Khaybar deemtan ayyee ni jaan isaan litaakhudhuha jechuun akka isii fudhataniif litaakhudhuha akka isin isii fudhattaniif hoggaa isin deemtan boojuu san fudhachuuf yeroo isin deemtan ni jaan zaruunaa nu dhiisaa nattabi'ukum isin jala deemna guyyaa dhiyoo immoo deemuu didan har'ammoo bakka san boojuun ni jirti waan beekaniif zaruunaa jechuun nu dhiisaa nattabi'ukum jechuun isin hordofna isin jala deemna yuriiduuna ni fedhan isaan kuni ayyubaddiluu jijjiiruu barbaadan hoggaa kana jaan kalaama Allahi jecha rabbii jijjiiruu barbaadan baallama rabbii san kalaamni kun amma asitti فإن الله قد وعد على الهديبية جان ورا هديبية ربين بعلم سينجرا بمغانم خيبر بوجو خيبر وحدهم إسان موقفا فرطا ورما هدسلي هديبية رجلو نمكو ما في إبا فرن قفاتيتو فرطشو قبا ربين بعلم سيني في جريشم سنفو إسان كأي ساني جراتني قبين ساني خيس جراتني منافق أما ساني تفافنيتي أما قيا بوجو خيبراتنا isin jala deemnaa nu dhiisa isiniin jechuu ta'an gana kanatiin jechuu ta'anii jee rabbiin ergamatti alayhi salaatu wassalaami himimma maal jee duuba deebisaan maal taatemma qul jechuun jeeti yaa ergamaa kiyya lan tattabi'uunaa nu jalan deemtan wama fedheettaa malee laniin harfu nafyin wa nasbin wastiqbaalinii dhamma nafyiin kun fuula dura nagatii fi fuula dura agarsiisa lan tattabi'uuna jechuun nu jalan deemtan wama fedheettaa malee ji'eeni kazalikum akkamma isiniin jenne kana qaala Allahu min qablu jechuun rabbiin ammaa dura murteessee ture tana duraan rabbiin je akka isin jalan deemne tuni murtii rabbiiti jemma kazalikum kum jechuun kun eeysaraa dhufeme kazalika hoggaa nama tokkotti haasoytu kazalika jette yeroo immoo nama baay'eetti haasoytu kum jette jechuudha kazalikum akkamma isiniin jenne kana qaala Allahu jechuun rabbii murteeyse min qablu jechuun duraan tana murteeyse boojuu Khaybaraa warrummaan Hudaybiyaa dhaqe qofti haa fudhatu jechuu murteeyse fasayaquuluuna jechuun gana jechuu ta'an ammaatiif yeroo isin akkana jettaniin bartanummaa waan rabbiin fuula dura mughayyabaatatti himu jira bar fasayaquuluuna jechuun ni jaan isaa yeroo san bal tahsuduunana bar isin nuufi nutti haasida taatanii barja nuuf quudhuu dadhabdanii nuuf ciisa dhabdanii kana godhatanii bar akka nuti boojuu Khaybaraa sanin fudhanne boojuu fudhachuu keenya sanan barbaanne baqa bal tahsuduunana jechuun bar isin haasida nutti taatanii bar bal kaanuu laa yafqahuuna illaa qaliilaa jemma rabbiin bar isaan kuni je idraaba godhemma garagalee yookiin idraaba odoon ta'in haqqan jennee fasaluu dandeenya bal kaanuu dhugumatti bar isaan kunni ta'anii laa yafqahuuna kan beeyne jarri kuni illaa qaliilaa wooma xiqqo malee hin beekan dubbii fageessanii ilaaluun beekan jechuudha wanni isaan barbaadan maali yaanni isaanii addunyuma tana qofa fudhachuudha amma dhiiroo rabbiin maal nuun ja'a isii tana keessatti rabbi sirraa eeguutti hin jiran amma beekumsi isaanii addunyuma tana qofa addunyaa miinsii feeteen haruma feeteen deemanii wali qabachuu barbaadan saniifuu rabbiin akkana jeenamma bal kaanuu jechuun dhugumatti isaan kun ni ta'an laa yafqahuuna jechuun kan beeyne ta'an illaa qaliilaa wooma xiqqo malee beekumsi isaanii beekumsa gabaabaadha qul jeeti yaa ergamaa kiyya jeemmaatiiti
للمخلفين ورنا بفمن سنينجي من الأعراب يجون تيفتو ترى ستدعون جنا يا مموتيسا فول درة إلى قوم يجون جرى أمة أولي بأس شديد يجون لولا ما أجتورا ور لولا ما سنتي جنا يا مموتيسا إيه يديرو جرسون ور لولا ساني ما خني ساني تيوام ممكن إيه يخجورتي مفسرتوني يا دبايي خنن يجوما خوني lola hanga guyyaa qiyaamaatti godhamu hunda warijees jira akkasuma maasii jarreen kun eenyu jechuu irratti ummata hawaazini hawaazin khagaafa huneyni sallolaniin jechumma yookiin ummata saqii fi warijuus jira akkasuma maasii jara roomaanotaatii fi parshiyaanotaati warijuus jira jechuudha yeroo sanii dhuguma ammoo ummanni ciccimaan lola cimaa beeku roomaanotaa fi parshiyaanota ta'uun beekamaan garuu maasis warri ummata turkiiti juus jira jechuudha kuni hadiisa bukhari irra jira jechuudha maal je ergamaan alayhi salatu wassalaam booda je ummata fuulli isaanii bal'aa ka iji isaanii xixiqqoo warra funyaan isaanii baxxee kanaani ganaa fuula dura loluu teessanii je jechuudha bakka ergamaan saniifuu sanirra warri dhaabbatee bakka ummata chaayinaatii fi Jaappaanii fi Kuuriyaanota jara bakka addunyaa irratti fuulli isaanii bal'aa ta'uun iji isaanii xixiqqoo ta'uun beekame kana yoo jennes maal qabdi jeneraalii wali qabeemmoo lola hanga guyyaa qiyaamaatti lolamu hunda wari jees jira garuu immoo jari lolatti cimaadhaa ka beekama roomaanotaa fi parshiyaanota jennee dhiisuus ni dandeenya kuni jechuma mufassirtoota himu yaada isaanii himuudha satud'uuna jechuun ganaa yaamamuu teeysan إلى قوم جرى أمة أولي بأس شديدية لولت جماعات يا مموتيسا تقاتلونهم جتشون إساني لولتن أو يسلمون يو إسان إسلام ومالي جتشودا أو ينتون إلا أن يسلمون رمي يو إسان إسلام ومالي نلولتني يو خيو تقاتلونهم جتشون إساني لولتن أو يسلمون جتشو يو خي حركة خنانيتي إسلام ونيت إفتمالي waan lamaan kanarraa tokkuma jechuudha yoo kufrii irratti dalloluudhaani lola dhiisuun hin jiru yoo isaan islaamoon ammoo lolarraa dhaabbachuudha fa in tuti'uu jechuun yoo ajaja rabbii gootan yu'tikumullahu rabbiin isiniif kenna ajran hasanan jechuun mindaa bareedaa isinii kenna wa in tatawallaw jechuun yoo diddanii garagaltan ammoo kamaa tawallaytum min qablu akkammaa dura garagaltan sanitti eenyumma jarritti haasa'u jiru jarati fattoota san jechuudha akkam dura garagalsan san gaafam garagalanii jiran guyyaa Hudaybiyaa irratti hirmaannimma isaan ayyee araara sanirra waan hin jirreef min qawlu jechuun akkam dura garagaltan sanitti yoo diddanii garagaltan gaafa sammaas yu'azzibkum jechuun rabbiin isin adaba azaban alimaa jechuun adaba laaleysa adaba cimaa isa biraa ta'e isin qaba saniifuu isin Khaybar irratti hirmaattanii Khaybarin dhaqina boojuu Khaybar fudhachuun qabdan garuu immoo fuula dura ummata loltaniinti dhufuu ta'a yoo arraas akkuma gaafasiis akkuma arraa kanatti lola irratti hirmaatu irraa haftan adabni rabbii isinii qophaa'ee jira ji'iini kanuma kanaa malaa jara kanallee irraa abdiin muranne jechuudha abdiin isaaniitis akka muramne koottaa jechuma keeysisiidha garuu immoo ta Khaybaraa qofatti hirmaatuun qabdanidhamma lollimma isaanii irratti murteeffamee jira jechuu nu garsiisu jira harkee quraanni harka lafa jalaatiin duubaree deemanii loluu keessa dhiiroo warri udrii qabu hin jiru sajettu himuudhaaf jara udrii qabu himuudhaaf leeysa alal aamaa jemmaas deebi'e leeysa jechuun hin taane alal aamaa jechuun jaamaa irratti yookiin bal'aa irratti hin taane harajun jechuun rakkinni hin taane lolarraa hafuu keessatti walaa alal a'raji jechuun hokkolaa irratti hin taane harajun jechuun rakkinni hin jiru jemma a'raj jechuun nama hokkola cimaa qabuuni ka hokkolli isaa uumaadha jechuudha walaa alal a'raji harajun hokkolaa irratti rakkinni hin taane diliin hin jiru walaa alal mariidi dhukkubsataa irratti harajun diliin hin jirtu jemma saniifumma uzrummaan tunu permanentii fi maal qabdi ta kontinuitii qabduu fi ta yeroo temporary qabdi jechuudha amma tun mariid hoggaaniif jenne dhukkubsataan kun hankuma yerootiif dhukkubsatamma inni walaa alal mariid jechuun dhukkubsataa irratti duuba ifiifuu ballummaan tunoo dhukkubaa mitiidhe
Kaniifuu uzrii wanni bakka lamatti dafuuneef permanentii fi temporary qabdii wanni jenneefu tana jechuudha. Ta yeroo hundaatti tatti fufa qabduu fi ta yeroodhaati qabdii jenneemma. Kaniifuu ballummaa fi hokkolli permanentiidha jechuudha. Hammoo walaa alal mariidiin uzrii yeroo gabaabaatimma. Kanarrattis diliin hin taane waman yuti'illaa jechuun namni ajaja rabbiitii fi warasuul ajaja ergamaatiis godhe yudkhilhu rabbiin isanii naqa jannaatin tajrii min taatiha al-anhaaru ooyiruudha jalasiidha laggeeyyaatu san naqa. Kaniifuu ajaja rabbii gootanii olola irratti hirmaattanii qabsooytan rabbi biraa jannata bareeda harkattu yaa waman yatawalla jechuun namni garagale immoo yu'adhibu rabbiin isanii adaba عذابا لما يجون أدب لا ليس لقد رضي الله يجون حكومتي والله رب جالته لامتين داخلة في جوابك أسم مقدر جان أقسم والله يجوتا نينك حتى جيم ربين لقد رضي الله حكومت رب جالته عن المؤمنين يجون مؤمن توتر إذ يبايعونك يجون قافة أحديث قرنسا تحت الشجرة يجون مخجلتي مخنق مكانتي سمراجانين وانغيو جنة بيننتي مخقريدات بدوينني تحت الشجرة يجون سمراجا مجلتي فعلم يجون بيخ ربين ما في قلوب وان قلبي ثاني خيس جر جرموا من توتا خوياتني تما سجر ديرو من الصدق جان أغادبتو في والوفاء يجون بالمغوتو في والسمع والطاعة يجون أجج إرغما أغيو في أجج إرغما غوتو ثاني يجون أي وان قلبي ثاني خيس جر سم بخيتي فأنزل السكينة تزقب ما بوسه عليهم جتوني ثاني رتي تزقب بوسه وأصابهم جتوني ثاني في غلطة غلطة أصابان سين وقادوا في غلطة ثواب جتودا وأصابهم جتون ثاني في غلطة غلطة فتحا قريبا إنجفنو إهودا إنجفنو إهود تاتون إنجفنو تمي هو ما أجرى على أيديهم من الصلحيان أرارا يجودا فتن قريب ما نكونو فتي خيبران جنو ما سيسي فتن قريبا جنو كوني صليو ديبيا جتوما تريتي قويا سنسان قدن أرارا قويا سنسان يرى كافرتوتاتي وجين قدن سنبانا ومغانم كثيرة جمات بوجو باي ربي نساني غلطة غلطة يأخذونا تني سيفودة فولا دور جتودا وكان الله ربي تي عزيزا حكيما جا انجفتا اوغي تجيچودا بقى اني انجفتا اكاتا تيني نما غرتي انجفچيسو برباده انجفچيسو اسما بيقا اوغما ساتين اكما غودي غودي الدنيا تنا مسلم توتا جلا harka muslimtoota galchee ture jechuudha wa'adakum Allah rabbiin baallama isinii seene maghanima kathiratan jechuun boojuu baay'ee ta'khuduna tanisi fudhattan baay'ee baallama isinii seeneeti فأجل لكم جتون إسني جرجر سمو هذه إسيتنا إسني جرجر سجمة ما بوجو تمري بياه ديبيا بوجو نركن يقوم بكما سنمو تو ديبيا إن جفنو جنة فسره أما ترى هذه إنتون بوجو خيبرا جنة جتودا أيوة مغانم كثيرة وان جنة وديبيا تبوجو نسان ركن إنجرتو ونسان بوجين خيبرة مو بوجي نساني بكما هذه تنا بوجو خيبرا جنة فسروق ابنا وكف يجون نقب ما تيسي ايدي الناس يجون اركنا ما نقب عنكم ايسني راركا كافر توتا نقب بياخم بيو مهودي بياخنا ربين اركا كافر توتا راكا بيان جرا كافر توتا خيسانا مسدد سمي توكو إساني في الراقبان قبن خسالات الجرو فينا جاني جيشو مكري ساني لفخايتني رفان جيشو ما خنا ربين ارقما بيسيسي ergamaan akkasitti warra faradoodhaan duulutti ergee jara san qaqqabanii fidan jechuudha. Ela jarri sun duraan isaan lafa qabu ka'ee harkuma muslimtoota rabbi galchee isaanumaa walitakuuna jechuun akka taatuu fi dubbiin tun waa wattii kanaa tana silaa jenneen silaadha jechuun zaa'idaa jechuun quraana keessatti qonamatti ulfaatti isuma silaa bakka biraa zaa'idaa jennu asitti silaa jennu hiikaan qabdu jechuudha bakka tana keessa litakuuna akkuma jee silaamma litakuuna jechuun akka taatuu fi آية جتهم ملتو كتاتو في للمؤمنين مؤمن توتا ملتو دبين الران تناتون ملتو كتاتو في وياديكم كيتن قجل شوفي صراط مستقيمة خرا سري تيسن خراك أجيلا سنك ربين سن قجل شوف جيتشا خنا هند بالما يتني قد جيتش مربين فولا درا بالما ربي تو كبكجا جئ مؤمنين من مؤمنا
tanaan waan baay'ee bakka rabbi irraa abdachuu danda'e jechuudha. Wa ukhraa jemmaasiisi tabiraallee isiniif baallama godhee jira. Ukhraa eessarratti haxafuu deema. Wa'adakumullahu maghaanima kasiiratan jenne dura. Baallama isinii seene boojuu baay'ee. Wa ukhraa jechuun tabiraallee maasiis lam taqdiruu alayhaa jechuun tan isin isiirratti hin danda'in. Biyya amman qabatin ta fuula dura ganaa qabachuu teeysan. San hunda qad ahaaxa Allahu biha tarabbiin isiidhaan marsee jiru beekumsa isaatiin wantoota baay'ee rabbiin marseenii jiru kana rabbiin ergamaanaaf alayhi salaatu wassalaamii baallama seeneefi jira amantummaan isaa tunuu akka qarqara samii fi dachii hunda geessu addunyaa guutuu rakka wal ga'uu teessu baallama seeneef imma kun wa ukhuraan hanqa guyyaa qiyaamaatti jaaniin amma ta yeroo isaan jiranii qofa odoon ta'in hanqa guyyaa qiyaamaatti boojuu godhamtu hunda biyyoota isaan dhaqanii injifatee muslimtoonni qabatu hunda as jala galchuu dandeenya. وكان الله ربي انت على كل شيء قديرا وهند رتو دندياته ولو قاتلكم الذين كفروا قيمه دي بيا خناو جري كفرسون ودو اسنين لو ليجم ربين لولوا الأدبار ديفا دويدا اسنين قلن جمع لولوا الأدبار دويدا اسنين قلن ديفا خيسا اسن بقى تشوف ثم لا يجدون جتشون ايقنا ان اركتا وليا تيسادا في ولا نصيرا درمتها لين اركتا nuti nu biraa deeggarsan harkatan gargaaraa nu biraa hin harkatan isaani guyyuma sanuu oduu wal loltanii lakkoofsi keessanillee xiqqaa ta'u jarri sunillee dachaa meeqa isinif deebu isinumaa immoo akkam je'emma rabbiin maal godhe mooraalii isaanii madaranuu ol kaase jechuudha. Sunnatallah jechuun kun aadaa rabbiiti karaadha bakka allatii isiin sunuu qad khalatta dabarte min qablu dur tadabarte bakka aadaa rabbiin ummata dur keeysaa qabu durattumaa namni tokko yoo rabbiirra if kaa'e isumaatiitu injifata karaa rabbiirra namni jiru namuma santu injifata malee booddeen wal aaqibatu lilmuttaqiin booddeen bareedduun warruma rabbi sodaatuufi walan tajida jechuun hin agartu ati lisunnatillaahi jechuun aadaa rabbiitiif tabdiilaa jijjiiraman gartuufi. Subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun.